nangli loke sopena jok asyang tong karti longle asom dum lapen nangli no kanalo akisu dum lapen nangche thok artho kisu du tangki wang ignon MS Khusbu Medical Hall Kheruni Model Hospital athing no long wang ignon Kheruni Model Hospital athing no long nangli tum anukang thok anukan kisu lapen ache thok akisu joy kipen silang ponong labang so ke so kachilang pon longji laki arniwang pukali hithi roipen e phongbeji arni laki bhomtiara ni mate Saturday arnisi aroiwang pusitami chilangpon longchonji labang so ke so chilangpon longji adim laki Kheruni Model Hospital athinu MS Khusbu Medical Hall Pharmacy longsi chilangpon longji labang so ke so kelangpon Dr. Ramen laki Dr. Ananta Biswas ENT specialist lapenang litum chong se joy kipen flarda kalam thekka chini ji khuluti 9365367582 along berta igno adim laki uchuai phitlo Kheruni Model Hospital athengu MS Khusbu Medical Hall along phombi damlote ano kang thong ano kimen akeso ano miso kilot lapen kedang lok lapen anukan kisu anukan kimen lapen ache thok kisu ache thok kachorot haihuanda chilangpon longpon Sodrecho English M School along Thanbang loke thandam de titia jok osomar bang thide West Karbi Anglong Sodrecho English M School deramukamalong aningkan pen teacher atum loke than tachupaduk pon pidera jok non aporan ki gacharli dun osomar kijum het ajok adung het jong mati kilometer isi mati hini an kahilo adim along ansi amalgamation ki ponjalam kiklan lasi labang so pachak Sodrecho English ME School Managing Committee lapen ronga sorpen arsik chitpen kachingwai pon padu labang so school laki non hejong penli kidu bukali labang so school laki 1988 aningkan pensi lo nangthan pangchingu lapen ke damtangan athan bangatum ke than misen bonta non ningkan photrok bak akimi ke wang athan bang Prem Bahadur Chetri Headmaster lapen Rajan Terang Assistant Teacher Borsiniti KLT lapen Gitali Coach mati Headmaster abangki lo ahin ke pang kripi ka jok alangli long lo ke thandu na thanbang atung pusitami school chedam de pusi labangso school aputhak media long klang pondo bonta non puanta labangso school long thanbang atuma pan sarkar atum lang pondinga son mandet Quality education pubok sarkar atum ke bonta thanbang atuma bangki ke than ke dam pangkribo sarkar atum bainong kipi ake joya Quality education politi lo than the damde aphantong Quality education puta artupon mini labang su Sodrecho English ME School President pen Rongkhang Education Block aphat Berta Policy paini phain koraisi arani Sodrecho English ME School deramukam along kahumri aphat kiwa labang su kahumri kiwa along honmili bongrungpi BMC Rongkhang Block ADPED West Karbi Anglong lapen Honsing Pro All Assam Primary Teacher Association President APTA lapen Sangwai Teron P Karbi Anglong Primary Teacher Association APTA lapen Pius Hanse West Karbi Anglong Primary Teacher Association lapen Sarsing Phangchu Jengkha Municipal Board Chairman lapen Rongtrok arong asaratum chitongdu lapen nonepong mati morning aningkan pen jongsi lapuson student awi bomlang politi labangso school pavidet puputa pachinipong
Yang kita lakukan student bang pli lakukan teacher bang pli amat langsung bang bahini bagi irregular hai langsung putar bang. अच्छा लसोलम पिनी लदा सरिचो नि long meeting ke do government pen ta isia guideline nang lo je la to school bank ke enrollment form he ga si la school bank ke bele school long march nang ko ba amalgam nang nang le athe manon bank ke enrollment jong si ave pulon te teacher se bank ni do kok pusita nang ke school se ni lo athe ma inoda teacher salary kona te se ko ma la hai teacher ta jong se la putu teacher le pulon te unde anke enrollment ke rong jong si itu awareness ave rong so jong si enrollment ji ko e tang ke dak ke enrollment party unde nan ta ke dam long ke bank lo la si pini la so putak jingwa le je enrollment pa bat unji ma unde ma jong si pa bat un e pulon te as government guideline ta ke teachers phanta hotu transfer for del ko along platform for konat enrollment isi ke do kali pulon school bank commerce Tapenda romora di poteng akoi pi teng pulote teachers tum wang widat di joni se usomara widat pusa koi pi dasen bangsalam ko ana hok do akoi ke GP se roi hisab se man atema usomar bang plive apu teacher bang pli pulon te la ke just tuition hisab se man kom ander lo la se anke rong asardum da teachers bang widat le pulon te ku usomar ta avidat apolo anke inoda pan pudan je la ke CRCC apol CRCC pina amat amithang ke daklo nang than the panda hala CRCC bang ta along kapre ka cluster pina ka se along kapre ka center long se along bang ke attendance GP rong lo pothe jong si शिक्षा को लो लदा पंति नितु bang ke lagi ma CRCC se tap ka jong bang ke ding Yung si morning yung si student dah bang thong cap dah tu kap lote ko salo so school phanu ban. morning jong si student bang thong cap du ka ko sa sta sarkar tum ke non sinang ke ha je non bang private da student save non si bang ko je la so school ke merger da non Udah non dikit na so putha ko authority to mata pachini po ladak abis ladak a report pensi bs ko je las wrong asor tumba SMC to listening ke la so ko any ke deny e sa ta la so authority lo Churoi la.